Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Amakuru avuga ko umutwe w'impunzi watangiye gusatira umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Ibice amarenga yuko ushobora kuwigarurira. Ingabo z'uyu mutwe kuva ku wa kane zagaragaye mu duce twegeranye n'uyu mujyi turimo Katogota ndetse na Ruvungi. Ku wa gatanu amakuru yavuze ko ingabo z'impunzi zaba zigiye imbere zikomeza ubwo turiya mujyi. Umujyi wa Uvira uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Kuva muri Gashyantare umwaka urinzwe n'ingabo za leta ya Kongo, iz'Uburundi ndetse n'iz'abarwanyi b'imitwe y'abazarendo. Izi ngabo zawuhungiyemo nyuma y'uko impunzi maze kuzikubita ikazirukana umujyi wa Bukavu wa mbere munini aho ni muri Kivu y'Amajyepfo. M23 yatangiye gusatira Uvira mu gihe imaze iminsi ibiganiro leta ya Kongo Kinshasa iduha muri Karere. Ni ibiganiro bigamije gushakira umuti amakimbirane impande zombi zimaze imyaka 3 zirimo. Hagati ariko kandi hose ni Minisitiri w'Imari muri Kongo Kinshasa Bwana Nicolas Kazadiara yafatiwe umujyi wa Mbujimayi umurwa mukuru w'intara ya Kasai Orientale. Iki gikorwa cyakozwe ibanga rikomeye ariko nk'uko amakuru aturuka aho ngaho ndetse n'amashusho bigaragaza ifatwa ry'ingo ryakozwe mu buryo burimo guhutaza gukabije. Abatanga buhamya baravuga ko Kazadi yafatiwe n'abapolisi bambaye imyenda ya gisivile nyuma hagati ndege idasanzwe yoherejwe byihutirwa n'abategetsi yahagurutse ku kibuga kinini cya Bipemba itwaye uwahoze ari minisitiri yerekeza i Kinshasa. Ikinyamakuru Media Congo cyavuze ko ifatwa rishobora kuba rifitanye isano rya bugufi n'ibintu Nicolas Kazadi yaherutse gutangaza mu bitangazamakuru byafashwe nk'abari ku bantu bari ku butegetsi. Radio Okapi ivuga ko Bwana Kazadi yabazire ko yamaganye ibyo gushinga ibigo 53 bya leta nta ngengo y'imari yabigenewe mu gihe cy'imyaka 5 yose muri manda ya mbere ya perezida wa Kongo Tshisekedi. Yibaza ko ibyo bintu byari gukunda. Hari abanyekongo banditse ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko bitangaje kuba umuntu avuga ukuri akabizira. Bibaza niba ubutegetsi buzahitamo gutungwa n'ibihongo abantu baramuke kabiri. Amakuru aturuka mu begereye iyo dosiye avuga ko hari uruhare rw'inzego z'umutekano rwo hejuru mu ifatwa rye. Guceceka kw'abayobozi b'igihugu kugeza ubu kandi nabyo ngo bigaragaza uburemere bw'iyo dosiye ya Bwana Nicolas Kazadi. Nta tangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma ya Kongo cyangwa se inzego z'ubutabera zigaragaza ko wari umutegetsi yatawe muri yombi. Ifatwa rya Nicolas Kazadi umunyapolitiki ukomeye kandi yubashywe muri Kongo Kinshasa rishobora kubyutsa amakimbirane yamaze kugaragara muri politiki ya Kongo mu gihe abura amezi make mbere y'ibiganiro hagati y'abanyagihugu. Biravuga ko mu gihugu ndetse no hanze yacyo bari gukurikirana hafi iyo dosiye yazamuye ibibazo byinshi bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'ibanze n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo muri Kongo Kinshasa. Kazadi usanzwe ari umuyoboke w'ishyaka UDPS rya Tshisekedi yagizwe minisitiri w'imari ku itariki ya 12 Mata 2021 atangira imirimo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane uwo mwaka. Muri Mata umwaka ushize Nicolas Kazadi yabujijwe kuva ku butaka bwa Kongo bisabwe n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'iremezo. Uwo mushinjacyaha yari arimo akora iperereza ku kunyereza umutungo wa leta na ruswa mu gutanga no gushyira mu bikorwa amasezerano yo kubaka iriba ryari kujya rikurwamo amazi meza ikuzimu. Muri Kamena umwaka ushize inteko ishinga amategeko ya Kongo yemeye gufungura iperereza kuri Nicolas Kazadi ku itariki 9 Ukwakira umwaka ushize. Kazadi yanaguyeho icyaha n'ubutabera ku makosa yose none yongeye gutabwa muri yombi. Narahanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe itorero ry'abangirikani muri Uganda ryasabye abakristo baryo mu gihugu hose gucika ku muco wo kujya indabo kumva bagiye gushyingura ahubwo bakadukira umuco wo guhita batera ibiti hagamije kurengera ibidukikije. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko amadiyoseze 39 yose muri Uganda yemereje ko guhera umwaka utaha kugeza 2030 nta muyoboke w'iri dini uzajyana indabo kwirimba azajya atera ibiti. Abavuga butumwa n'abapastori muri Uganda basabwe bose ko mu myigishirize yabo bazajya bazizekamo akantu ko kubungabunga ibidukikije no gutera ibiti ku marimba abantu bakabyumva vuba. Idini ry'abaporotsi muri Uganda ryasabye abayoboke baryo bose gufatanya na leta mu mujyi wo kurinda ko igihugu cyazasigara inyuma mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije hitwajwe kubaha abapfuye. Mu yandi makuru ariko kandi abanyamakuru muri Uganda basabwe n'imiryango itari leta guhagarara kigabo mu gihe igihugu cyitegura amatora umwaka utaha bakirwanaho ntibagumye kuba insina ngufi ngo bahohoterwe n'inzego z'umutekano. Iyi miryango yasabye abanyamakuru kwibuka ko uburenganzira bwo kudahutazwa ntayo babusaba bakwiye kuburanira kandi ko n'ubutegetsi bukwiye kubaha abakora uyu mwuga uhoze wubashywe mu myaka yigiye inyuma. Mu matora aherutse yitwa Kawembe North abanyamakuru benshi barakubiswe abandi banirwa ibikoresho n'inzego z'umutekano byamaganwa n'amahanga ariko leta ntacyo yabikozeho. Mabwire kandi ko ishami ryo rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ryanenze leta Washington yagabanyije inkunga yagenerwaga urwego rwita ku mpunzi. Ryavuze ko bishoboka ko Uganda mu minsi iri imbere itangira kwirukana impunzi zigasubira mu bihugu byazo kubera inzara. Ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza cyavuze ko PAM ikeneye ibyihutirwa $50 z'amadolari y'Amerika ngo igoboke impunzi n'abasaba ubuhungiro mu bihugu bya Kongo Kinshasa, Sudani y'Epfo na Sudani ya Ruguru muri Uganda. Ariko biranga uko Amerika yimanye inkunga. PAM yavuze ko Uganda icumbikiye impunzi zirenga 1,800,000 ikaba igihugu cya mbere gicumbikiye umubare munini muri Afurika ariko ko benshi barwaye bwaki kubera kubura ibiribwa n'ibindi byangombwa nkenerwa. The Guardian yandika ko ikibazo cya mikoro cyatumye PAM isezerera impunzi zirenga miliyoni muri Uganda ubitakiza ibyo kurya n'ubundi bufasha kandi ngo byazikize mu kaga. Hilary Oneka minisitiri ushinzwe impunzi muri Uganda yavuze ko kudafasha impunzi ndetse n'abafashwe bagahabwa intica ntikize ngo ari ingaruka z'uko Amerika n'Uburayi byahagaritse inkunga kuri iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda. Imirimbanyi zatangiye kugira amakenga ko Uganda ishobora kwirukana impunzi zigasubiraho zaturutse yanga kubona abantu bangana gutyo
bazira inzara ku butaka bwayo. Ni nyabije Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika maniswa kugerageza guta muri yombi ukekwa kuba ari we wagize uruhare mu gitero cyagabwe ku ndwanashyaka utavuga n'ubutegetsi mu Burundi byahindutse imirwano ahitwa Nyanza. Urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi no kuvuga imbonerakure rwishyize hamwe rurwanya abapolisi bigaragaza umwuka ugenda urushaho kuba mubi muri komine mu majyepfo y'u Burundi. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko kuwa mbere tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwuka urushaho kuba mubi cyane mu mudugudu wa Kabo muri zone ya Muyange komine Nyanza. Imbonerakure no kuvuga urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD bitambitse n'ingufu zabo zose ifatwa rya Benjamin yo yankunze wagaragaye ko ari ukekwa ko ari wagize uruhare runini mu gitero cy'urugomo kibasiye mu Rwanda kutavuga n'ubutegetsi. Abatangabuhamya bavuze ko gutabara kwa polisi kwakurikiye icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 2 rishyira kuwa gatanu tariki 3 Gicurasi nk'uko SOS Media yabyanditse. Jonas niyo mwungere umurwanashyaka wa Sawanya Frodebu akaba n'umwe mu bagize uruhare ry'abatavuga n'ubutegetsi mu Burundi bwa bose yagabweho igitero cy'impiri n'amabuye nyuma yo gukomeretswa bikabije yasizwe aho ngaho bagira ngo hapfire nk'uko bene wabo bitangaza. Bivuga ko imbonerakure nyinshi zagose abapolisi basakuza. Umuturage wo mu gace ka Muyange ati abapolisi bari hafi kwamburirwa intwaro bagomba gusubira inyuma kugira ngo birinde kumena amaraso. Kugeza ubu nta kintu na kimwe kiratangazwa n'ubutegetsi mu ntara y'Amakamba cyangwa se abayobozi b'igihugu. Ni mu gihe kandi yatazi uko ubuzima bwa Jonas niyo mwungere buhagaze kugeza ubu ngubu. Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunukire muri Tanzania abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika baniswa abadepite b'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bamaganye ifungwa ry'umunyapolitike Tundulizo wo muri Tanzania utavuga n'ubutegetsi. Igihugu bagisaba kuvanaho igihano cy'urupfu. Tundulizo wo mu ishyaka Chadema chama cha demokrasia na maendeleo yatawe muri yombi tariki 9 z'ukwezi kwa kane kurikiranyweho icyaha cy'ubugambanyi no gutangaza amakuru y'ibinyoma. Hari hashize iminsi Chadema isabye ko impinduka mu itegeko rigenga amatora iteguza ko nizitabaho itazemera ko amatora ateganyijwe mu kwezi kwa 10 azaba. Chadema iyoborwa na Tundulizo ivuga ko vuba Tanzania yabona ubwigenge muri 1961 amatora y'ibwa n'ishyaka CM riri ku butegetsi. Iri shyaka ryagaragaje ko kuba CM yaratsindiye imyanya irenga 98% mu matora y'inzego z'ibanze yabaye umwaka ushize ari ikimenyetso cy'uko mu matora y'iki gihugu habamo kubogama gukomeye. Rigaragaza ko komisiyo y'amatora isanzwe ikorana na CCM rigasaba ko hashyirwaho komisiyo yigenga igizwe n'abayobozi ndetse n'abakozi badashyirwaho n'umukuru w'igihugu kandi badafite bahurira na leta. Leta ya Tanzania yateye utwatsi icyifuzo cya Chadema isobanura ko nta shingiro na rito gifite. Yagaragaje kandi ko amatora y'inzego z'ibanze yabaye mu mwaka ushize nta nenge yari afite. Tariki ya 12 Mata komisiyo y'amatora yakuye Chadema ku rutonde rw'amashyaka azitabira amatora y'umukuru w'igihugu nyuma yaho Riso yanze gushyira umukono ku mahame ngengamyitwarire y'amatora. Urubuga rw'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi rwavuze ko abadepite bo muri iyo nteko bagaragaje ko ibirego Tundulizo ashinjwa bishobora gutuma akatirwa igihano cy'urupfu kandi ko byahimwe hagamijwe inyungu za politike. Basabye leta ya Tanzania gusubiza Chadema uburenganzira bwose bwo kwitabira amatora kandi ikaganira amashyaka yose ku mpinduka mu matora zisabwa hubahirizwa uburenganzira bw'impande zose. Abadepite kandi bavuze ko leta ya Tanzania igomba gukuraho igihano cy'urupfu abagikatiwe bose ntibicwe. Chadema niryo shyaka rihatana bikomeye na CCM mu matora. Muri 2015 umukandida waryo Edward Lowassa yagize amajwi 39.9% mu gihe Dr John Pombe Magufuli watsinze amatora yagize 58.6%. Mu matora yabaye muri 2020 Dr Magufuli wasimbuye ku butegetsi na Samia Suluhu Hassan yagize amajwi 48.4%. Tundulizo waragarira Chadema agira 13.4%.